Bishop Kariuki, Your Excellency Rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na Your Excellency Reverend Dorcas na atakuja leo mukite. Mimi nataka nikuwe mfupi sana wa maneno, kwa sababu maneno mengi yamesemwa na mimi nimekubaliana na hiyo maneno yote ambayo yamesemwa. Wale watu wa Murang'a, mimi naona mkisimama mnachungulia muone kama ni mimi nije takoka medhu Senator Mwega, Senator Sharon Gajwire kanisa. Na ninataka nimesikia Aunty Jane akiomba msamaha kwa sababu yeye pamoja na Deputy President na watu wengi hapa walifanyia William Ruto campaign. Aunty Jane, mimi nataka nikupatie comfort. Kama ingekuwa ni mimi siwezi kuomba msamaha. Nikiangalia William Ruto, ule ni mtu alikuwa yani anatumia nguvu yenye uwezi kuelewa. Kama alidanganya mimi, akadanganya Rigathi Gachagua, na akadanganya Bishop mwenye amemwagiliwa mafuta, sisi ilikuwa ni nani? Na tena kama alitudanganya sisi watu wote akatuambia ati ile kitu inaweza tutoa chini itupeleke juu ni wheelbarrow ambayo nyinyi mnajua ni ya mguu mmoja na haiwezi kusukuma bila So ni sawa tu tukubali tu hivyo, maneno ilienda na tutaenda sawa sawa. So mimi nataka nikuwe mfupi sana wa maneno. Thank you very much, Your Excellency the Deputy President. No andũ a Murang'a ngwenda kwanjĩrĩria na inyuĩ. Ndĩmũrie nĩ mwakena nĩ kuona Jane Kĩhara okĩte kũmũcerera? Nĩ mwakena nĩ kuona Kagucia okĩte kũmũcerera? Nĩ mwakena nĩ kuona Koimbũri wa Juja okĩte kũmũcerera? Nĩ mwakena nĩ kuona Gakuya okĩte kũmũcerera? Rĩu na inyuĩ no nginya mũgĩke o ũguo. Mwaigua wega nĩ gũtuona gũkũ ũmũthĩ andũ a Nyandarua matinanyona ithe tiguo. Rĩu na inyuĩ mũtũnengere wakiri mũrĩu na mũtũnengere Njunyũtũ nĩgetha marute wĩra wa bũrũri, tondũ andũ maratũrutĩra wĩra mwega. Nĩ mũkũmũhe rũtha? Kiumia mwaga mũrĩu nĩ mũkanegena muge mũtiramuona? Njunyũtũ mwaga kiumia nĩ mũkanegena? Mũmahe rũtha ũrĩa atongoria angĩ mahetwo rũtha nĩgetha moke matuteithie kũruta wĩra wa bũrũri nĩgetha matware bũrũri mbere. Wa mũico, nimesikia maneno umesema Mheshimiwa Kagucia ni sawa sawa. Unajua mimi nimesikia Nyuto amesema siku ile baada ya hapa yeye atakuwa pastor. Na mimi baada ya hapa mimi sitaki nikuwe pastor, kwa sababu hiyo kazi yenu Bishop ni kazi ngumu. Unajua wewe kazi umepatiwa ni ya kutupeleka mbinguni, na wewe ndio unajua njia ya kwenda mbinguni, na wewe mwenyewe haujaenda mbinguni ndio utuonyeshe hiyo njia, lakini sisi tunakufuata tu na tunajua hiyo kazi tutaweza. So mimi nataka tu mimi nikuwe kazi ya kufuata, wewe utuonyeshe na tutakufuata. Lakini kwa Biblia mahali fulani ambayo mimi sijui, kama tuke shove iko mahali kwa Biblia kitabu yenyewe mimi sijui, mstari yenyewe mimi sijui, hata verse ya mimi sijui, lakini iko mahali imeandikwa itakufaidi nini ukipatia dunia nzima halafu ukose ufalme wa mbinguni. Sasa William Ruto itamfaidi nini akipatia hiyo mabilioni yote unasema, halafu aendelee kufinya watu ya Kenya? Si itakuwa yeye ameenda huko mahali penye nimesikia Koimburi amesema mbinguni atakataliwa. Tena kwa shetani atasema hapana, tulikuwa tunachukua wale wamekosea, lakini huyu amezidi sana. So tunataka kumuomba akuwe mtu mwenye anafikiria watu wa area hii. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Deputy President, unajua mimi nimeona wale watu wanashindana na sisi wanakasirika, wanasema chama yetu iko na rangi mbaya, sijui chama yetu iko na shida gani, sijui chama yetu iko na jina ndefu. Sasa wakati adui yako anakuambia ukiuka kuhonoka haha hali shaitani ahule makofi ri kihonoko kiu ni kiama ithe ndwagirwo kurega kihonoko kiu no shaitani agira akara riri urahonoka ri hau hena mahitia kweli? Andu acio akacongo magira akara tukihingura kiama hena mahitia kweli? Acio magirwo marakara na wira witu gutuma William Ruto akaigua ũru na akarakara na akarakoma atari toro. Ucio niguo wira witu uria tuhetwo o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya. Tariu kaundu karia uraugire ati 27 ni kwari na bara na matu yakura nituka kukagia bara nene muno mararakara muno kaundu kau kara marakaria muno kaundu twagirwo gucokera muno makiria toro nake no gwa ratuiguithia ogwo ratuiguithia na ithuĩ tumuiguithia ro ũguo. Kia mũico biũ, abunge aria turi nao marauga ati nituramenya guku gwa Kasongo turi tikwe inyuĩ mũrĩ no mũreke tuikarange nitukamũkora harĩa mbere. Bishop niĩ ndakwĩra ndirĩ mũhunjia na ndiĩ na matanya ma gũgatuĩka mũhunjia. No ũngĩhunjĩria mũndũ ũrona nĩ mũndũ ũranyua bangi, nĩ mũndũ ũranyua njohi, amwĩre njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ nĩ ĩno, akwĩre ambore Kenya penyuange bangi nĩngahonoka harĩa thutha-inĩ rĩ, mũndũ ũcio nĩona yangĩgĩrwo nĩ Kristo tũtarĩ tũrakinya harĩa tũrathiĩ thutha. Abunge aya marauga atĩ nĩ marona nĩ mathiĩte ũru rĩ, ithuĩ timagĩũke nĩgetha matũthikĩrĩrie na mathikĩrĩrie ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere. Ũguo wakuje waungane na sisi. Jambo la mwisho ambayo mimi nataka niseme, nimeona kwa mitandao jana tulikuwa hapa Murang'a, iko watu wanasema ati sisi tumetusi Rais William Ruto. Mimi nashangaa. Kweli Rais William Ruto ni mtu anaweza ongea maneno ya kutusi watu wengine? Mtu ya kwanza kuita Uhuru Kenyatta mlevi alikuwa nani? Mtu ya kwanza kuita Raila Odinga muganga ilikuwa nani?
Sisi hatujadanganya, sisi tumesema tu yeye ni mwizi. Hapo tumetukana nani? Na sisi tumesema tu maneno ya ukweli. So sisi tunasema ukweli, yeye alisema uongo, na tulie tu na apoe tu polepole. Sisi tutaungana na tutashughulika na tutamfukuza. Maybe the last one, Mheshimiwa Muregu. Na sijui ni nani amesema, ni Mheshimiwa Jane. Amesema Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema anataka kuunganisha Wakenya wote. Ati Wakenya kutoka pande hii na kutoka pande ile. Na wakati anaunganisha Wakenya, sisi anatuita wakabila. Sisi tukimchagua, alikuwa anaitwa Kamau ama Ndungu ama Waitherero. Si alikuwa anaitwa William Ruto na tulijua yeye ni Mkalenjin na tukamchagua. Sisi tunaweza kuwa wakabila kweli? Na tena kama anaunganisha Wakenya, hata kama mimi na Rigathi Gachagua na John Nyuto, sisi ni weusi sana. Sisi hapana Sudanese, sisi ni watu ya Kenya. Kwa hivyo kama anaunganisha watu, hata na sisi ni Wakenya hao wenye anataka kuunganisha, na anatufukuza na anatukosea. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Gawitho murathime muno, asanteni sana. Thank you very much. Asante Senator Methu. Niona ndikwenda kumuiga muno to ne tukwenda twari ne munene witu na ne tuwe ni aricoka kune Reverend Dorcas Kanya no ni wega njuge kaundu kamwe andu agatanga na matura maria marigiceirie ni wega andu Ngai magathiana utheri o toguo ngugite na ni wega andu makamenya atongoria tofauti marutaga mawira mariku. Mheshimiwa Gicobe ni aria wega muno nauga ni egwikira kabru vareno na ikurukie haha no he kaundu ariganirwo ne kuga bishop na ni wega njuge ni ariganirwo ne kuga besha icio megwikira kabru nacio marehe oguo mena kaunti kana gavana maikurukie haha one rwira maoka kurutithia no ndanaririkana kuga muthukumi urio mathukumiire akamarehera getha marute wira ucio ni uyu witagwo John Nyuto. Kwa ria mukona kaburu yo na moke kuhingura na mae kunjita mutikana make mukaririkana ni ndira mathukumire maroka gwika atia mukamenya no uria muthuri atagwetagwo riko-ini ngime kigaywo gutie he mutumia na agiko hari umwe haha arugame ajire mutumia ogagira ciana ngima akimeraga mutu ni baba wanyu ugurire aguraga akimeraga tiganenie mungi akuire tene no guo Gicobe mekaga. Koguo mumenyage oguo ona moga kunyona mukamenya ni muthuri na ndakiganagwo muno no nionekaga wira wake na uria ciana na mutumia matenderete wega. Koguo muona kabira kau mukamenyaga mucio niguo wira wa senator na ndi urutite wega. Gicobe mukaugaga kaundu ka muico to ndikwenda ndinde haha nigetha twete munene andu aitu mutikahenio ni atongoria aria maranyitirira thirikari ya William Ruto ati magiuka kuneagia na keitu 500 kana ciringi 200 na hii makamune mutu no indo icio ni twatarirwo ni His Excellency Rigathi wa Gachagua tondu ni indo citu cioka andu makoya no mukamenya andu acio magitwira ni empowerment mareka mukamenya ithuĩ maroka guku gwitu makaneana ke 500 na mutu no kwa William Ruto empowerment area rekwo ne kuneana ke mawira majeshi mathigari marutani na anake aria ngiao na iretu magatumwo nja ya bururi kuria kwega ti Saudi Arabia magatumwo kuria Germany magatumwo kuria Canada no aitu aria matumwo kuria Saudi Arabia bari aruti wira nyumba twi hamwe andu aitu